afande uyu muntu si yapfuye koko. Wande sire wari umusirikare upfa. Afande kukiwumva kuri kutavugwa. Ceceka kaka. Tujya kuzana akanyanga. Genda saka. Afande reka mbizana ariko yapfuye afande. Thomas, ibeshye ugapfa. Nahita ngutwika. Kugenda nkazana esanse yose ikagushirira. Ibeshye upfe none urebye ngukorera. Afande narinyiza. Usanga ikanyanga wibeshye ukayifunga ngo ashyama amazi nguraho. Kuko bigenda kamanze numva. Babona ino mbwara. Yuzane satse mutanyitwe. Ariko afande nari ikimuzima satse nimuyihore. Ubundi se kigiraga ibiki? Komeza utagahambirwa nzane sasa ngo twe. Ntama byana yatwika nubwo nanjye njya nyakenera. Mbese. Ariko afande k'ibintu biri kunyatsa mwazaniye byibura gakoma kariko kanshobora koko. Gakoma mabya kuruta. Siko nahita ngutwika ahubwo. Utaha ni wongera. Umuntu azakumena inoryi gahambe. We. Udapfa se nkakahita ngutwika. Ako kagahambirwa. Afande niba ari ibyo ngibyo mbaye muzima. Bangu sigitusi jirango ningu ariko ndumva izara yanyishe. Ubutaha ni grenade wambe sirewe. Icyakora cyo ndakiguhaga cheza. Sababu ndawuge ngo umucere imbere ya fani. Fani amanza kuguma akamanza kicara. Bane mwahagurutse se. Aha, fande ya cross wa kintu. Fande watumanjije jesi. Ngene byo mbwereza. Yakuza mu gisirikare se hari nama wangishije. Burya mwambe sere. Kingi bari kujya cyane. Uzika zadu kuri bukumuntu yaza kwatumuwa. Ejo kujyana yafanda tuzatwotse. We, yagahoro natazakwica. No cyakuriyo cyane ni wanjye. Mongwasha neza nzoga mbona we yabo.
mashya mbazanye hagira inkuru re arabatari ingenyera n'isakaje uzi ibintu ingwe media nomye irambwiye ngo umuntu utakana subscribe bahita yikanga wasanga muranga mutazi ingwe media se ni ikikanje genda ukore subscribe yewana ukurikirane video nyinshi cyane hariho ibintu byinshi cyane uzi comedy ziriho hariho na comedy muna wakintu aho ndakora subscribe dukore subscribe mwana twizamukire mwibuke subscribe kuri Ingwe Media.